आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबद मरु ओइबे पाव मणिपुर दा कोविड के अनाबा मियो यांखै निपान अमगा सुनाब फदुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनाना नाबा फरकपगी चांग चादा 37.5 यौरे दिल्ली दा क्लास 10 अमसुंग 12 माहिरोइ सिंगी ओइना ngasiदगी स्कूल सिंग हांगलगनी अमसुंग साइगी नौना सेंगबटपा स्पोर्ट्स फैसिलिटी सिंग सकनाइरबा एथलेट सिंगी ममिंग लौदुना थोनबा सरकारना वारेप लौरे लेबाक असिना मालेमगी लाइचत ओइदिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमता ओइना लांथिंगनरी लमदम सिगी मियामना सखंगनारो मियोय कयाना सुलान फमसिदा माइ पाकनाबगी दमा आकाशवाणी इम्फालगी इपाउगी खुतांगदा मिपुंग खुदिंगमकना अराइबा थवंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा अमगा फुट तरुक लापनाना लेनबा माइ मिट अमदि खुद सातोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी फिल्म मेकर बोरुन थोकसोमना कोविड-19 दगी ngakthoknaba मियामदा अपील तौरदुना हाई मयामबु बोरन थोकसोमना खुरुमजरी कोविड-19 लाइजेट असिदगी ngakthoknaba ख्वाइदगी फरबा पांबैदी सेक्शन बाहाइबजिना ओइरी सरकारना लाइजेट असि थिंगनबा होनरिबगी सिगी मथक्ता अखोइ पुनमकसु भाब तामिनादुना लाइजेट असिदगी ngakthoknaba तंगाइ फद्रबा नियम अहुमखक ngakना चनमिनसि खoi खुदिमंगना युमदगी मपान हेक थोकपगा फेस मास्क सोइदन उपसि सापो नत्रगा हैंडवाश सिजिनदुना खुसा सेंगना हामतोक्सि अमसुंग मी अमगा अमगी मरक्ता फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन बाहाइबसिना इसा अखोगी नुसिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचत असिदगी कनबंगम गदौरिबनी मयामबु अमुका हन खुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव मणिपुर दा कोविड के अनाबा मियो यांखै निपान अमगा सुनाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनाना नाबा फरकपगी चांग चादा 37.5 यौरे राज्य असिगी हौजिक फावबदा लाइना असिदगी नाबा फखिबा मिगी मसिंग 19,994 छुरे नौनो पॉजिटिव केस 12 थेंगनबगा लोइनाना अपुनबा पॉजिटिव केस की मसिंगना 19,993 छुरे हौजिक कोविड-19 की एक्टिव केस 394 लेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयुक पुंग 10 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 अमसुंग सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की भूमि पूजा पांगथोकनी मेट्रो प्रोजेक्ट शहर असिदा अकोइबगी फिबमदा सोगंदबा मवोंगी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लेहनगनी अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 असी किलोमीटर 19 मीटर चनियांखै सांगनी अदुगा मसिगी कॉरिडोर अनि लेगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngarang वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा लेबाक असिगी तोंगान तोंगान मफमदगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लेरिबा गुजरात की केबारिया यौबा रेलगाड़ी 9 लमथाखरे रेलगाड़ी सिंह असिना लेबाक के अतै मफमदगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी असि येंगबलाक मियोय सिंगदा चावना खुदोंचाबा फंगहलगनी थौरम अदुदा वांगांगबदा श्री मोदी ना हाई भारत रेलवे की इतिहास अहानबो ओइना लेबाक की तोंगान तोंगान मफमदगी लाकपा रेलगाड़ी 9 पंथुंगफम अमखक्तदा यौहल्ले प्रधानमंत्री ने हाई लेबाक असिदा सरदार पटेल की वाखलोन अमसुंग इंडियन रेलवेज की मिशन अनि पुन्ना पांगथोकले महांगना हाई केबारियाबु स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अमसुंग सरदार सरोवर दामना मियामदा मसक ताकले श्री मोदी ने हाई मफम असी लेबाक असिगी अनौबा लम कोइबसिंगना पामनबा मफम अमसु ओइरकली अमसुंग लाकलिबे चही खरा असिदा केबारियादा नोंगदा लम कोइबा मियोय लाक अमा हेना लाकनी हाइना आशा तौनरी प्रधानमंत्री ने हाई रेलगाड़ी सिंह असिना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी येंगबा लाकपा मियोय सिंगदा खुदोंचाबा फंगनबता नतना केबारियागी ट्राइबल सिंगी पुंचिदसु चावना अवनबा पुरकपा ngamlagani श्री मोदी ने हाई रेलवेज बु मतमगा चुनना सेंगबटपगी थबक चथरी अमसुंग सरकारना रेलवेज दा हेना नौबा मखलगी टेक्नोलॉजी सिंग सिजननाबा अकनबा मीटिंग चंगली थौरम अदुदा रेल मंत्री पीयूष गोयल सु सरुक याखी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी दिल्ली दा क्लास 10 अमसुंग 12 महिरोय सिंगी ओइना सिदगी स्कूल सिंग हांगबा हौरगनी कोविड-19 लाइचा छंदोरकपदगी लेबाकी कोनुंग दिल्ली दा लेबे स्कूल पुनम ममंग जाई मार्च तगी थिंजिंदुना लाकपनी
Twitter da thagatpa warol amada Delhi ge Shiksha Mantri Manish Sisodia hai Central Board of Secondary Education CBS higi board parikha sing amadi practical gi yengduna school hangdokpa gi ayaba pikhibani mahangna hai mahiroi sing makhoi gi ahlaman singi ayaba lauraba matungda school da lak hangadabani amasung makhoi bu namduna school da lak hannabadi honaroidabani COVID ka mari lainaba sexual thorang sing classroom sanitize tawba mask sopa amasung social distancing na chingba thamba haiba niyam singdi mapung phana ngakadabani Sports Authority of India gi nauna sengwatpa sports facilities sing laibak asigi sana khonabagi lamda sangnairaba athlete singi maming lauraga thonaba sports mantraloina warep laure masigi ahanba khongthang oina Lucknow gi National Center of Excellence ki swimming pool amadi nauna sabai air condition wrestling hall Bhopal gi National Center of Excellence ki phamung jamlaiba hostel Sonipat ki NCOE ki multipurpose hall amasung girls hostel mafam sing adugi sangnareba sanaroi singi maming logduna tholagani Sarkar gi warep asigi matang da Kendra gi sports mantri Kiren Rijijuna hai laibak asida sanabagi lamda pibam phagat anabagi damak sanaroi singbu matik jaba ikai khumnabo utpa haibasi yamna makmaru oi laibak asigi athlete sing amadi hana athlete oiramba sanaroi singna makhoi gi punchi nungaina amadi ijat laina hingjaba ngamnaba sarkarna piba yaba mateng pinaba sem saduna lei Imphal da ngasi phongba pause singi maru oiba pau singi dama hauji Wahengbam Washington leire Washington Thagachari ne COVID-19 namadi ILP ga mari leinaba pau singna ngasi Imphal da phongba pause ayambada maroiba pau oina phongnari COVID-19 vaccination gi pausing pause khara da headline oiri Isel Express da ani subanimita mioi lising tara taret vaccine kapkre yankhai ni thoi adverse reaction lakpa thengna kre ama laikan na kre haina ahan ba headline tawri Naharul ki thokdang amasung Imphal Free Press da COVID vaccination matung mioi chamri ni futaret minor medical problem mayok nare sana lepak da Manipur gi health worker chatruk tara humdoi vaccine kapada adverse effect ama phawa thengna de pongna phama amasung People's Chronicle da ngarang phawbada mioi chatruk kulhumdoi da vaccine kapkhre vaccine kapkhiba singi marakta gi complaint amata laktri Shanghai Express English amadi huyal an pauda COVID vaccine gi adverse reaction sing minor ngaktani haina headline tawduna phongnari Irei pakta Manipur gi recovery rate chada marfudra taret dasmik manga mari yaure pung kunmari gi manungda mioi kunma thoi khaktamak positive oiba thengnare aduga pongna phamdasu pung kunmari da kunma thoi positive oikhi haina headline tawri Joint Committee on Inner Line Permit System JCILPS na chinduna pangthokkiba mifamna yelhongmi ngak pangamba ILP gi guidelines sem na bataksin na warep lokhiba gi pauna Shanghai Express Manipuri Irei Park amasung Morning Bell da headline tawri Isel Express tadi regulation da yelhongmi kanjanaba provision hapchin bidaba laibak thibani haiba JCILP gi convener YK Dhiren gi waphamna ani subai headline tawduna phongli Huyelan pauda sahi tara henjilaklaba Capital Complex ki Civil Secretariat ki marai bak haiba heading gi makhada laingak na simplex ki mathakta file tawkhiba appeal high court na dispose tawraga joint measurement fangthok na bakhangan kre haina chauna headline tawduna phongli Guwahati dagi South East Asia laibak singda flight service lairagani haiba pausu sana leipaki ani suba headline pau oina phongli Naga Shanti ki wari gamali lanyaba pauda India dagi sovereignty niba leite wari gi waroisin matam ngaiduna leiba yaroi haiba NSN IM gi wapam sing Shanghai Express ki Manipuri amasung English edition gi headline pausing oiri Major Songthamya laikhidabagi sama tara humdoi suba kumon thoram pangthokkibagi pausu pauche singi ahan balamai da phongnari Nayani Thagachari Washington Loisilakpada COVID-19 dagi ngak thoknaba face mask sopa phutaruk lamnana leiba khutcha amadi mai mitaru tanana thamba haiba achamba thong ahum singak na chatpinaba amuk hanna ningsingjari
अरोइबदा मरुओइबा पाउ अमु हन्ना मणिपुरदा कोविड के अनाबा मियोय 59 अमगा सुनाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनाना नाबा फरकपगी चांग चादा 38.5 यौरे दिल्लीदा क्लास 10 अमसुंग 12 महिरोइसिंग ओइना ngasiदगी स्कूल सिंग हांगलगनी अमसुंग साइगी नौना सेंगटबा स्पोर्ट्स फैसिलिटी सिंग saknai da bai athlete singi maming lauduna thonaba sarkarna warep laure paw loijare